bir гасырлык Абдулла Тукай әйткән, безнең милләт үлгәнме әллә йоклаган гынамы дип әйткән. Менә шушындый сорауга сез ничек дип җавап бирер идегез? Безнең милләттәре хактан да менә Субханалла, мин аны бу 23-нче ел кысаларында гына дип әйтмәс идем. Беренчедән инде хактан да мен милләтемә бик зур рәхмәтле. Үз вакытында Милли шура рәисе итеп сайлап куеп, инде миңа җитәкче буларак күп өлкәләргә, илләргә йөргә туры килә һәм милләттәшләр белән аралашырга. Һәм әйтәсем килә, менә быел 23-нче елда минем 145 көн командировка булды. 56 регионга, 6 илгә. Алар һәрберсе дә безнең милләттәшләр белән очрашу. Нигезендә кайбер җирләрдә 10-15 кеше, кайбер җирләрдә меңләп кеше, кайбер җирләрдә 10-шар меңләп кеше, Сабантуйда инде 50 меңләп артык кешеләр белән очрашу, бары җитәкче буларак оештыру караулар буенча һәм әйтәсем килә, безнең милләт тере, аңлый торган, бүгенге дәвердәге милләт өстенә килгән авырлыкны аңлап, аның чыгу юлларын белүчеләр дә, шуңа күрә мин менә бик зур рәхмәтне әйтеп, тагын әйтәсем килә, без инде еш кына үзебез әйтәбез, безнең җитәкчеләребез дә татар халкы мәңгелек дип, шуңа күрә без алга барабыз. Менә былтыр бит инде шундый бурыч куелган иде Сабантуйларны милли рухлы итеп уздыру дип. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу максатка ирешеп булдымы быел? Безнең Сабантуй әле быел менә инде караганда хактан да Каспий Сабантуй дибезме, Бакудагы үзебезнең федераль Сабантуйлармы, авыл Сабантуйлары дибезме, мин бик зур рәхмәтле, ул төп Сабантуйларда безнең җитәкчебез Рөстәм Нургаевич үзе катнашты һәм ул куйган бурычка безнең иң зур авырлык иң беренче Сабантуй ул Астрахань өлкәсендә иде. Хактан да былтыр куелган бурыч, әле республикада Сабантуйлар юк, чөнки без аны 25 майда үткәрдек бит инде, анда ул вакытта уже шәллә иде. Аңа да карамастан, хактан да эчтәлеген үзем күрсәм дә, ул татар утарлары кием биюләр, парадлар үткәрүде, ләкин эчтә бар шум бар иде. Беренче җитәкче хактан да үз куйган бурычы нигезендә нинди безгә билге куер микән дип. Аның менә билгесе нигезендә губернатор инде Бабушкин да Игорь Юрьевич бик зур дәрәҗә бирде һәм инде рәисебез Рөстәм Нургаевич әйтте, менә куелган бурыч үтәлде, ләкин анда туктап калырга ярамый дип. Һәм без инде һәрбер үткән Сабантуйга аңа бәләкәй генә шлифовка ясадык инде. Шуңа күрә менә инде 2нче елга үтә торган Сабантуйлар, безнең төп Сабантуйлар 25 майда ул беренче Түрк Сабантуй булачак инде, Таулы Алтайда икенчесе ул 25 майда була, 15 июньдә булачак безнең Бардада Пермь өлкәсендә авыл Сабантуй Рәсәй күләмендә үтә торган һәм ул Барданың 100 еллыгына район буларак багышланган була. Аннары 6 июльдә Мари Элда безнең федераль Сабантуй була һәм 25 июльдә икенче Иртыш Сабантуй булачак Омск өлкәсендә. Менә әле безнең алай Сабантуйга әзерләнгән юк иде. Менә мин шушы Сабантуйларның оештыру нигезендә җитәкче буларак бүген инде менә алып бару тәртипләренә кирип китеп, татар утарларында нинди биналар куябыз, шушы биналарга нинди millilikni кертеп, үзебезнең гореф-гадәтләреннән дә күрсәтәчәкбез. Нинди киемнәр, нәрсәләр була, менә әле ел бетмәгән, без инде 24нче елда үтәче елның уртасындагы Сабантуйның эчтәлегенә кирип, аның нигезендә районнар белән берләштереп кирип барабыз. Һәм менә ул Субханалла әйтә ала, теге тиз генә чыш-пыш кына түгел, бер ай калды әйдәгез тизрәк дип, ярты ел алдан нинди артистларны чакырабыз, нинди җырлар булачак, нинди күлмәкләр, нинди гореф-гадәтләребез була дип, алар өстендә эшләп, хактан да бу безнең әйтәсе килә оештыру ягыннан төплелек һәм аның сыйфаты нигезеннән эшләү. Сез үзегез канәгать инде быел узган Сабантуйга? Юк, канәгать дип әйтә алмыйм, чөнки мин элек чалда эшләгәндә дә әйтәм, хәзер дә әйтәм,
birinchi yetakchi borib mana bu olib borishlarida agarda men qanoat desam o'shani pensiyaga ketarga kerak. Qanoat bularga bir vaqtda da yaramay. Rahmatni aytsang da sen shu kunda o'tirib ikkinchi Sabantoyni tag'in da yaxshiroq ishlash ustida ishlarga kerak. Qanoat deb aytaman. Василий Абдулгаязович, хәдән шәһрау барина. Менә перепис турында күп һөйләнек, ниндәй яңлышлыклар булган, яңлышлыклар турында һүз йөрттек. Менә киләһе переписка ниндәй хыгымталар белән дип килә, ниндәй эшләр эшләнә. Яңа перепистә әлеге вакыттагы булган яңлышлыкларны эшләмәс өчен. Чөнки без 600 мең татарларны кайдалыр югалттык һәм безгә шуны кире кайтырга кирәк. Шул юллыкта нинди эшләр эшләнә? Biz endi o'zimizning so'zimizning bu xalq soni olу турында негізінде aytdik. Xalqdan da 10 yil sayin o'ta turgan xalq sonini olу Rossiya uchun bek muhim edi. Ko'pgina yetakchilar shu Covid vaqtida o'tkazmak sifati ikkinchi turli bo'ladi. Biz endi tatarlar bo'larak butun yoqdan da qarashsak da, lekin o'zimizning millat sonida qaraymiz, o'lkalar negizida, Rossiya negizida bir qaraganda o'tiga davlat hisobida da eng zo'r so'rovlarning birisi bo'lsa da, anga da qarab analitika yasala. Lekin endi biz bilib turamiz, bu 600 kishi ular bir qo'yada yo'qolmadilar, ularga borib yeta olmadilar. Xalqdan da endi Covid vaqtida bizning ko'pgina kishilar eshiklarni ochmadilar, borib da yetolmadilar. Bu durust tashlangan, chunki o'limlar, cheklovlar tog'indan naqaroq ortiqlari, lekin ikkinchi qaraganda u bizga bir nindi de yengillik bermay, alayg'ina deb aytu vaqtdan da biz har bir oilaga borib yetgan bo'lsak, ular o'zlarida kelib yozilgan bo'larlar, chaqirgan bo'larlar, internetda bo'lar. Shunga ko'ra biz aytamiz, endi hozir 30-yil negizida agarda bizning 5 millionda 300 ming tatar bo'lgan bo'lsa 2010 negizida biz endi naq butunib turibmiz. 2030-yilda xalqdan da shu xalq soni olning ish davrida sifati yuqori bo'lsa, ular barcha da shop etib kelib qaytashaqlar. Lekin endi bizning tilak mana shu kimlar shu og'irlikdan mumkinlik topa olmaganlarga ularga borib yetib bugun tag'in anglatib, ikkinchi xalq soni oldida borgan deb. Shunga ko'ra mana biz endi bu tag'in ko'tarib aytam, tatar xalqining o'sish strategiya deganda, millatdoshlik deganda, mana shu shaxslar deganda, shaxslar yili deganda, agarda har bir oila o'z ongida bo'lib, tatar bo'lib sanashaq, borashaq. Lekin endi hali tag'in 7 yil bor. Biz endi bir vaqtda aytmaylik, yarti yilgina qoldi, aydagiz tezroq xalq sonini orttirib deb tugul. Bugungi ishlar vaqtida da mana endi boramiz, uchrashamiz, anglatamiz, ko'ramiz. Endi biz ilk birinchi yurgan vaqtlarda bosh shaharlarda, bosh qalalarda bo'lsa, hozir endi 300-400 kilometr bo'lib tatar avullarida da, tatar rayonlarida borib yetib, mana bu uchrashuvlarda subhanallah o'z sifatlarini beradilar. Xalqdan da kongressning darajasi tatarlik bo'lib g'ururlik tug'dira, ko'pisi endi rahmatlar aytib ishlaydilar. Lekin aning negizida tug'il bizning mana shu Ma'arif ministrlar deganda bizning ko'pgina өлкәләрдә bo'lgan tatar klasslari, tatar maktablari negizida ishlar, madaniyat ministrligi deganda, o'zimizning avtonomiyalar deganda ham tag'in bir e'lanib qaytasim kelar. Bu islom dinining 1100 yildan zo'r bayram etu, kongress uchun tag'in zo'r mumkinlik berdi. Ul biz hozir muftiyatlar bilan naqlab ishlay boshladik. Mana kimdir ani o'qiy, ko'ra, anglay. Masalan, O'zg'anotda bizning raisimiz Shirosha o'zimizning bosh muftiyimiz Qobil Hazrat bilan Qozonda. U vaqtda men Ufada Shirosha o'zimizning muftiyimiz Talg'at Hazrat bilan. U vaqtda mening birinchi Farid o'rinbosar Danis Fanish Moskvada Shirosha Roil Hazrat bilan muftiy bilan. Mana bir kun ichida 3 bosh muftiylar bilan turli yoqdan biz uchrashamiz. Xalqdan da kongress bugungi kunda butun muftiyatlar bilan, muftiylar bilan millatdoshlarcha, do'stlarcha qo'lga qo'l berib ishlaylar.
Şuna göre indi müftiyetler yağından da bu işini alıp barı medreseler, tatarlık mı hazır indi o bizim yerde bitetirgan meşiklerde koyrakta tüzü, koyrakta rimon hazır indi köplep alır bizden esbaplarda söyler. Buna şuraşık barı medreseler negizinde öz işlerin birerler. Şuna göre indi 30. yıl oyda deyip oylasak da 30 kilo biteşek. Şuna göre işini biz indi şu xanık sanıp alı negizinden bütü bilen biz ettik 30. yıldağı işe start veremiz deyip. Anın torunda kışkırıp yürümemiz. Lakin bizim her bir işlegen iş, her bir bayrağı ülke hem bir yıl tağın eytesim kele subhanallah biz her vaxtta da eytirganik Sabantoy diplomatiyası deyip. Bizden bir yıl kelip çıktı o iftar diplomatiyası. Biz her bir ülkege barıp Tatarlar bilen şuraşıp, ne için bizge iftar bir bereketli hem faydalı iftarga gelen Tatar halkı. Mana eğer de biz aytamiz Cuma namazı. Cuma namazında Tataristan'da bizning 1580 meşit var. Bizning Cuma namazına gele 74.000 kişi. Eğer de biz ana qarasak, nindi millet kişilerdi İslam negizinde. Biz anda ikinci tablitsi kurashakmiz. İftarga gelen Tatar kişisi. Şuna göre biz Ulyan'a barabızmı, Başkırstan'a barabızmı, İjov'a barabızmı, Kozan'da ötkərəbizmı, bu təcirdə iftar için büyük bir mühim Tatar ailelerin, Tatar kişilerin ceyişi. Şuna göre biz anı bir yıllıqla ötті. Köpkine ülkelerge örnek gösterdik. Hem bizden ikinci yılga Uraza degende, o 11. Mart'tan başlanıp gitti. 10. April'ge kadar benim her bir gün indi şu iftar negizinde ülkelerdeki ol yazılgan hem biz bu yıl ikinci yılga indi iftar negizinde kuple Tatar milleti Tatar halkını jeyip jelip etip alarda da anlatı işlerin barabız birleştiriyor negizinde. Şuna göre bu müftiyetler için bizim için de büyük mühim. Dil turahında husukkas tağla bir horo var yine. Sibir dili, Sibir Tatarları dili turahında büyük köp hüylenler bu yıl yey. Alardın kayı bir aktivistleri, kayı bir dil ehilleri edilmişse Sibir Tatarlarının, Sibir'de yaşayan Tatarlarının dili ayrım bulurga deyiş. Bütün dünyaga yaşayan Tatarlarga qaraganda. Şunun turahında nime uylayhıgı, elgi vakitte Sibir Tatarları bilen ninde münasebettedir. Hem andağı bulgan regionlarda ninde hal kilip sıkta Tatarlar bilen, alar bilen ninde ilimdeler ve ninde işler alıp baradı. Büyük zor rahmet. Biz bir aile bilip Tobolski'ye bargaçtan anda indi Kreml'de jıyılıp Tatar halkı bilen anda indi Sibir Tatarlar da var idi, özümüzün Tatarlar da köp idi. Her birisi bilen şuraşu buldu. Hem şu Sibir Tatarları uyuşmasının yetakçısına rahmetli bulup ko'kragine biz Kongres medalini de ilip koyduk. Çünkü ulu özedeyte biz Tatarlar bir değil, bizni buldurmagız değil. Biz Tatarlar değil, türlüçe. İkinci qaraganda til degende, mine bu yıl Yıldız'da köp buldu. Uzgan yıl barğançaqqa Stavropol ülkesine. Qayri vaqtda men agar da bugün Yıldız ağıldağı Tatar bilen barğançaqda bolgan Tatarını alıp kelip ikisini birge oturtturam ekan, qayri vaqtlarga tercümesi de gerek. Çünkü местный dialekt deb aytamiz endi anglaular, bütün narsalar til her bir yerge qarab o'zgaradi. Tatar tili bo'lsa da biz endi adabiy til turunda söylaganda bar kundalikdir. Gündelik turmuşda Uran tili deb aytamizmi, oila tili bizmi Tatar, alar bir-birisi bilan aniq ayrıladilar. Şolay Sibir Tatarları, eğer de Sibir Tatarı o'z Sibir tilida söylesha boshlaykan, biz ularni anglaymiz, lakin endi logika negizinde. Eğer de endi ol bizning Sibirda yashagan Tatarlar tilida söylashganda, biz ularni niqlab anglaymiz. Shunga ko'ra bunda eng muhimi, mana ularning aytgan so'zlari bizni bo'lmagiz deydi. Tatarlarni bizni bo'lmagiz deydi. Ular yıl davrında mana shu xalq soni olu deganda, anda Sibir Tatarları degan grafa var. Eğer de benim xatirim durust bo'lsa, anda 13-14 ming kishilab o'zlarini Sibir Tatarlar deb yozganlar. Şu tiralarında. Bizning u yoqda 260 ming Tatar yashaydi.
Шуңа күрә Төмән өлкәсендә Ямал һәм Хымовада безнең яши 360 мең татар. Шуңа күрә андыгәрдә 13-14 мең кеше үзен Себер татар дип хис итеп языла икән. Афәрин, алар инде бары безнең оешмалар белән һәр вакытта да бергә эшлиләр, бердәм. Шуңа күрә мин килгән саен алар белән чыгышам, монда да чакырабыз. Шуңа күрә без әйтәбез татар халкы Казаннанмы, Астраханнанмы, Башкортстаннанмы, Себердәме, бүтән өлкәдәме без белмибез, алар барсы эчендә безнең өчен татарлар. Ләкин менә безнең бер әйбер бар, ул халык үз вакытында күчеп, шунда яши башлагачтан бар интеграция. Менә шул ук кием дигәндә дә Казан киеме белән татарның шул ук Себердә булган киемнәр алар аерылып торалар. Тел дигәндә анда аерылып тора, аңлау дигәндә аерылып тора, чөнки менә алар төп халык булып анда яши башлагачтан гасырлар ашамы буыннан барыбер үзгәреш килеп тора. Шуңа күрә без аны берничек тә Казан татарлары дип, менә безнекеләр дип саклый алмыйбыз. Анда барыбер менә җирле халык белән бергә эшләп, менә иң минем өчен кызык булганы, без бит 2 еллык халыклар дуслыгы елы дип монда игълан иткәнек. Мин премьер-министр буларак, орынбасары буларак бөтен районнарда йөреп чыктым. Һәм Менделеевскийга баргачтан без кирдек Удмурт авылына. Безне шундый матур итеп киемнәр киеп, үз ризыклары белән чыгып каршы алдылар. Мин горурланып басып торам. Әйтәм, афәрин, әйтәм, сез бу киемнәрне Казанда тиктергәнсез инде дип. Җитәкче, юк ди, без аны Ижауда тиктерәбез ди. Әйтәм, эшсезракмы дигәч, юк ди. Әгәр дә без аны Казанда тиктерәбез икән, анда татар орнаментлары килеп чыга башлый сразу. Логично, берәйбер дә аны юри кыстырмыйлар бит инде. Бергә татарлык булгачтан кемдер булай кыстыра. Шуңа күрә Ижауда тиктерәбез, чөнки Ижауда гына без Удмурт булып кала алабыз дип. Шуңа күрә Менделеевск белән Ижау арасы анда 100 километр анда инде кыскара. Менә шуларда татарда гына түгел, Удмуртта да, Башкортта да, бөтенсендә дә шулай. Мин аны афәрин дип саныйм, чөнки аны бит инде саклап калыр өчен анда мәхәллә булып берсен дә кертмәскә кирәк, шулай сакланып калырга кирәк. Ләкин тормыш ул бәлки генә үзенчә бара. Инде бурычлар, сезнең алда инде бурычлар бар, хәл итәсез бар дигән. Ул бурычларын дип. Менә бит инде иң бурыч дигәндә без бит милләткә хезмәттәбез. Шуңа күрә безнең бердән-бер иң зур бурыч ул милләтне мәңгеләштерү. Мәңге булып телле, дәрәҗәле милләт. Шуңа күрә аны бу якка да белергә була, бу якка да белергә, ләкин ул көндәлек тормыш безнең инде менә үз вакытында мин әйткәнем, беренче тапкыр сөйләнгәчтән без Россиягә өмет бирү, татарлык булу белән горурлык тудыру, һәм аларның яшәү үз теләкләрен тормышка ашыру өчен сораулары, теләкләре була икән, аларга мөмкинлек бирү һәм ярдәм итү. Шуңа күрә менә иң зур һәрберсенә барып җитеп, аңлап, Казанга чакыру бер караганда ул бик әйбәт, алар безнең мәркәзебезгә киләләр, каралар, горурланалар, һәрберсе кайтып киткәннән соң, менә бер генә без әйтәбез бит инде, һәрбер барган чарадан ниндидер менә йөрәккә ук булып кала торган эшләр бар. 4 ел элек мин Уфага бардым. Һәм шунда безнең ике безнең татар, алар җитәкче булалар инде лаеклы ялда. Берсенә 100 яшь тулырга тиеш иде, икесенә 95 яшь тулган инде. Менә 100 яшы дигәндә Бөек Ватан сугыш ветераны Исмәгыйловлар гаиләсенең әтисе, ул мәйтәм, сезнең 100 яшьне үткәрәбез дип, апрельдә иде 100 яшы. Субханалла, 100 яшы җитте, ләкин 20-нче ел булгачтан ковид килеп җитте. Ковид булгачтан без барып оештыра алмадык. Менә шушы абзыебыз апрельдә 100 яшын үткәрде. Аллаһ аңа 9-нчы майда Бөек Ватан сугышын үткәрергә мөмкинлек булды да, аннан гына алып китте инде. Менә бу абзыебыз 95 яшь иде, Әсхәт абый миңа үз тормышын сөйләде. Бөгелмә егете.
Бейік Ватан соғышына дейді. Шunda Ufadan kelgan bir boshqirt yigiti bilan bular niq shunday do'st aylanadi. Ol menga de kun sayin Ufaning motorligini söyley turgan edi. Ham biz söylashdik, so'g'ish bitgachdan men eng birinchi bo'lib anga Ufaga qaytam, anlari qarorimiz deb. Baxtsizlikka qarshi bu boshqirt yigiti halok bo'ladi. Beyik Vatan so'g'ishi bitgachdan mening shunday do'stima deb ant yetkachdan deb men qaytdim deb Ufada ham Ufada qoldim deb. Ömür boyu 95 yaşga qadar dereceli vrach bo'lib ishlab, loyiqli yo'lga chiqa, bu kitoblar yoza, rasmlar ishli, turli kartinalar. Mana 95 yoshga aylanib kelib, rahmatlar aytib, bizning kongress medalini tushuna taqdim, abzi yig'lamaygina endi. Men qaytib ketdim, bir ish otna o'tgandan so'ng men andan mana shunday xat oldim. Bir qaraganda g'ururlik, ikkinchi qaraganda xalqdan yurak arni jo'lay. Olayda sizga de shunday rahmat kongressga. Mana men de 45-46 yildan qaytgandan beri bu so'rovni o'zimga har vaqtda da beraydim. Durust ishladim ekan tatar kishi bo'larak menda qoldim. O'z yog'imga qaytmadim deb. Mana sizning kilogingiz, daraja beru, medal beru. Mana men de shu so'rovga javob topdim. Durust ishlagan ekan menda qolibdi. Millatdoshlarga xizmat etdim. Bu mening uchun g'ururlik deb. Mana shunday motor deb xat yozgan. Ol xat nida ise hem uzgan atnadan binanın yanına kirdim. Ana 99 yaş, subhanallah. Eşik tübünde beni karşı alıp, kucaqlab, bizden bir söyleştik. 3 aprelde anın 100 yaşı. Aytam Asqat abi kirem. Minden derse kerek aytam. Tırış isen bolarga men aytam. Aytam biz dağala qalabız, işlibіз dedik şuna göre. Mana rahatlanıp tağın men öz eserlerim bo'lak etib сөйләшеп, отырып, mana shunday ko'ngilga barakat, ana bitinde kishi de ko'ra o'zimiz de tege saytlar aşa, o'zimizning kanallar aşa xalqqa da yetkiramiz. Mana nindey darajada obro'li bugungi kunga da xizmat eta turgan millatga kishilarimiz bor. Biz qo'yar vaqt charalar bor, bu alar bit haftada millatning parvaralari, alar shaxslar mana bizni 24-yil endi shaxslar deb e'lon etildi kongress televizionidan. Shunga ko'ra men sizdan da so'rayman. Biz endi mana yil davrida shu shaxslarni ko'rsatirga tegishmiz. Ko'p vaqtda biz o'ylaymiz shaxslar alar boqiyga ko'chgan tag'in aytamiz endi. Shular buyuk shaxslarimiz Musa Jalilmi, To'qaymi, Qavi Najmiymi, Marjaniymi alarga kirib ketamizda, alar bek muhim. Alar negizida bizning endi ensiklopediyalarda bor butun narsa. Lekin her bir avulun o'z shaxsi bor. Mana biz Balakay shahrida agarda biror avuldan, Balakay avullardan, kichik avullardan biror qiz yigit institutga kiraydi, u butun avul uchun g'ururlik. Institutga kirgan, Qozonga ketgan, biz deb, "Vau, u bitul haqdan da mana bu oilashi bilan tugul butun avul uchun g'ururlik edi." Shunga ko'ra biz aytamiz, biz har bir oilaga borib yetirga tegishmiz. Har bir oilaning o'z shaxsi bor. Uz ko'tarib, o'z g'ururlik bilan Abi boboymi, so'g'ishmi, veteranmi, bugun bilan bolalarimi, mana biz har bir oilaga borib, har bir avulga, har bir rayon o'zagiga, har bir shaxsga borib, mana o shaxslarni ko'rsatirga tegishmiz. Men sizdan so'rayman, 1-yanvardan boshlab mana shu shaxs temalarga kirib ketib, o'zingiz ko'rsatib, o'zingiz yozib, bizga da yordam qilsa, biz hali sizdan da tilakda kutamiz. Nishik etib biz natija yasarmiz. Belki bizga kvartal sayin bir natija yasara kerak. Chunki agarda biz kutib o'tiramiz ekan, noyabrni, dekabrda oy vaqtda biz bitni olamiz. Bu vaqtda bu vaqtda mana nindaydir motivatsiya, stimul bo'lsin uchun balki kvartal sayin biz mana yig'ilib, mana shu ko'p minilar bo'ldi. Bizga diktant yozilganmi, oilalardan taqdimlar yig'ilganmi, siz nindaydir baygilar, festivallar birgalab e'lon etibmi? Vaqtdan da biz her bir avul yağından, her bir oila yağından ul shaxslarni ko'rsata olashamiz. Shuning uchun shirik mana borib jetta olmasak da, lekin mana sizning o'sha bizani butun dunyoga ko'rsata olamiz. Men istab shuni demayman, namasiga mening shu raisi bo'lib ish boshlagandan beri bizning bek ko'p ülkelerde, bek ko'p shaharlarda shaxslarimizga haykallar qo'yildi. Musa Jalilga, Abdulla To'qayga, ondan so'ng Dayan Mo'singa Ufada. Ömür ko'p shaxslarimiz ilme taqtalar ilindi, isimlerini yanglashtirib. Mana shunday ishlar endi bizning shu 7 yil davomida u bordi. Ham endi mana bu yil aytib ketgancha shaxslar yil olsa 2024-yil
Hem barımız da birgeler. Şu şahslarımızı barla. Ahırdan kilesi yılga da şöyle bir netice osarga yaşayan şahslar demişler. Bilesizmi, vaqtdan da bugün indi gururlanıp aytarga bola. Tatarstan'ın abroyu Rüstem Nurgül'ün Rusya ko'lamida şunday zo'r. Men Premier Ministr o'rinbosari bo'larak har bir ülkega borganda birinchi yetakchilarga hoji berem ham subhanallah yarısından ortig'i meni qabul etib biz qaroqda birer saat yarım o'tirishamiz, söylashamiz. Ko'pgina vaqtlarda mening vazifani o'tarishuvchi yetakchilar bilan uchrashamiz. Ham bizning uchun tag'in zo'r mana shu yetakchilar yaşkanda ular har vaqt aytadi. Biz sizni bilamiz deb Sabantoyda bo'ldik, shak oshadik deb ansa endi har vaqtda aytila. Ul saylovlar vaqtida Tatar xalqining birdamligi ham butun millatlar bilan ishlay bilganini ko'rsatdi. Anara mana ali ko'pdan turgani baribizda endi bizning liderimiz Vladimir Vladimirovning xalqning so'rovlariga javob bergan vaqtda mana nechta ketib bu Tatar xalqi to'g'risida so'zladimi? Ol tege birinchi yetakchimizda Mitiyev Sharipchda bugun Rustam Nurgul'da Tataristonda nindi yaxshi ishlab darajalar ko'tarib ham Qozonning bugun nindi motorligi deganda u betaylarni qayta eng birinchi kelgan vaqtda nechakina hali eski bo'lsa-da bizning Tatar oilasini kirgachda nindi shistalikqa, puxtalikka ko'rib endi g'ajayib qoldim. U mening bugungi kunda da yurakdadi. Mana alarning nindi ixtiborlari ustol qurumi mana shista puxtalik. Mana ol betel agarda Vladimir Vladimirovich biz biten Tatar avullarında ko'rib turamiz. Ülkelerge barganda nindi shista puxta her bir Tatar avulunda ko'bisinde asfalt var, o'tlar titilgan, gazlar titilgan, her vaqtda aktiv klublar var. Bu haqdan da bu bizning mintamiz. Ham biz bugun aytamiz o'zimizning har bir yetakchiga biz Tatarlar ülkelerdagi, rayonlardagi, avullardagi yetakchilar bilan birdam bo'lib ishlarga tegishmiz. O'zimizning darajani ko'tarish uchun, o'zimizning so'rovlarga tavor uchun. Lekin bizning har vaqtda da o'zimizning tege meni aytmayman-da xaylakarlik deb biz aytamiz o'z ongimiz negizida. Mana bizning oilada da shulay bitindi. Biz agarda kelinga bir vaqtda da anga berilmaymiz. U butun oila qizi senga kelin bo'ladi. Agarda anga bir so'z aytasi kelsa, biz aytamiz qizim, sen ayta. Kelin sen tingla deb shunga ko'ra mana bizning o'z ongimizda shunday ishlarga mumkinliklar beradi. Rahmat. Bilasizmi, vaqtdan da bugün indi gururlanıp aytarga bola. Tatarstan'ın abroyu Rüstem Nurgül'ün Rusya ko'lamida şunday zo'r. Men Premier Ministr o'rinbosari bo'larak har bir ülkega borganda birinchi yetakchilarga hoji berem ham subhanallah yarısından ortig'i meni qabul etib biz qaroqda birer saat yarım o'tirishamiz, söylashamiz. Ko'pgina vaqtlarda mening vazifani o'tarishuvchi yetakchilar bilan uchrashamiz. Ham bizning uchun tag'in zo'r mana shu yetakchilar yaşkanda ular har vaqt aytadi. Biz sizni bilamiz deb Sabantoyda bo'ldik, shak oshadik deb ansa endi har vaqtda aytila. Ul saylovlar vaqtida Tatar xalqining birdamligi ham butun millatlar bilan ishlay bilganini ko'rsatdi. Anara mana ali ko'pdan turgani baribizda endi bizning liderimiz Vladimir Vladimirovning xalqning so'rovlariga javob bergan vaqtda mana nechta ketib bu Tatar xalqi to'g'risida so'zladimi? Ol tege birinchi yetakchimizda Mitiyev Sharipchda bugun Rustam Nurgul'da Tataristonda nindi yaxshi ishlab darajalar ko'tarib ham Qozonning bugun nindi motorligi deganda u betaylarni qayta eng birinchi kelgan vaqtda nechakina hali eski bo'lsa-da bizning Tatar oilasini kirgachda nindi shistalikqa, puxtalikka ko'rib endi g'ajayib qoldim. U mening bugungi kunda da yurakdadi. Mana alarning nindi ixtiborlari ustol qurumi mana shista puxtalik. Mana ol betel agarda Vladimir Vladimirovich biz biten Tatar avullarında ko'rib turamiz. Ülkelerge barganda nindi shista puxta her bir Tatar avulunda ko'bisinde asfalt var, o'tlar titilgan, gazlar titilgan, her vaqtda aktiv klublar var. Bu haqdan da bu bizning mintamiz. Ham biz bugun aytamiz o'zimizning har bir yetakchiga biz Tatarlar ülkelerdagi, rayonlardagi, avullardagi yetakchilar bilan birdam bo'lib ishlarga tegishmiz. O'zimizning darajani ko'tarish uchun, o'zimizning so'rovlarga tavor uchun. Lekin bizning har vaqtda da o'zimizning tege meni aytmayman-da xaylakarlik deb biz aytamiz o'z ongimiz negizida.
Менә безнең гаиләдә дә шулай бит инде. Без әгәр дә киленгә бер вакытта да аңа бәрелмибез. Ул бүтән гаилә кызы, сиңа килен булыр. Әгәр дә аңа берәр сүз әйтәсе килсә, без әйтәбез, кызым, син әйтә, килен син тыңладык. Шуңа күрә ул менә безнең үз аңыбызда шундай эшләргә мөмкинлекләр бирә. Рәхмәт.